batagaruka ku gifata. Turabasuje mwese abadukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye kuba ari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengero bw'izuba, mu burasiro bwaryo, mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka tubahe amakuru ari update haba ku mirongo y'urugamba ndetse tunyarukire mu burasirazuba bwo hagati turebe icyo amakuru ari hanze ahanga. Amakuru ni menshi turaza kuba tunyarukira hirya no hino tubazengurutse hano muri Afurika, mu karere u Rwanda ruherereyemo, mubashe kuba mubona byinshi bigiye biri kuvugwa haba hano muri Uganda, Congo, mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu makuru yacu tuza kuba twibanda turabwira ko Pakistan nibura abana b'impinja 14 bishwe n'inkongi y'umuriro yadutse mu bitaro. Mu yandi makuru tuza kuba tubaramburira mu kanya turabwira ko umukozi wo mu biro bya Museveni yatawe muri yombi. General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF, ategeka ko agomba gukubitwa ibiboko 3,000 nk'uko murimo murabibona. Mu makuru dukomeza tubabwira ko Monisco, umuyobozi wa CI yakoreye uruzinduko rw'imboneka rimwe ku butaka bw'umwanzi. Ahangana naho turaza kuba tuhashinga umwato. Tuze kubabwira ko muri Sudani y'Epfo abasirikare 2 ba Loni bishwe, abandi barakomereka. Mu yandi makuru tuza kubabwira turabwira ko intumwa zirimo iza FARDC na AFC M23 zageze muri Minembwe. Niki zari zigiye gukora muri Minembwe? Aya makuru ni munyemerere tuze tuyarambure ku buryo burambuye, mwese muze kuba musobanukirwa byinshi. Aya makuru reka tuyahere hano muri Kongo. Twavuye ko intumwa zirimo abahagarariye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ihuriro AFC M23 zageze muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo mu butumwa bwa mbere bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge kemeranyijweho hagati ya Kinshasa na AFC M23. Tubabwire ko iri tsinda ryageze muri Minembwe kuri uyu wa mbere itariki ya 24 Kanama muri 2026 mu rwego rwo gutangira akazi ko kugenzura no kwemeza amakuru ajyanye n'ibikorwa bishobora kuba binyuranyije n'agahenge kashizweho n'impande zombi. Tubabwire ko Monisco yageze hano muri Minembwe. Ubutumwa nibwo bwa mbere uru rwego rwo kugenzura agahenge ruzwi nka MCVA rugiye gukorera ku butaka bwa RDC nyuma y'igihe rutegerejwe kuva rwashyirwaho mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro bya Doha. Tubabwire ko MCVA isanzwe igizwe n'abahagarariye guverinoma ya RDC na AFC M23, ikunganirwa n'indorerezi z'ibihugu bigize inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Monisco kandi yo itanga ubufasha bw'ibikoresho n'ubwikorezi kugira ngo ubu butumwa bushobore kugera mu duce bugomba kugeramo. Kugera Iminembwe bifite umwihariko ukomeye yuko hari hamwe mu hantu hakomeje kugaragara umutekano muke n'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Uduce dukikije Minembwe tumaze igihe tuvugwamo imirwano hagati y'ingabo n'imitwe itandukanye ishyigikiye impande ziri mu makimbirane. Ni muri uwo murongo kandi aho impande zombi zikomeje gushinjanya kurenga ku masezerano y'agahenge. AFC M23 yashinje ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo kugaba ibitero hafi ya Minembwe, mu gihe Kinshasa nayo ikomeje gushinja AFC M23 ibikorwa by'ihohoterwa n'ibindi byaha mu bice igenzura.
kuba intumwa zirimo iza FARDC na AFC M23 zageze ku butaka ahari amakimbirane bizaha uburyo bwo gushingira gusa ku birego bitangwa n'impande zishyamiranye. Iri tsinda rizanakorera ingendo mu butaka mu tundi duce twa Kivu y'Amajyepfo harimo Uvira ndetse na Karehe ahagiye hagaragara ibibazo by'umutekano mu mezi ashize. Aya makuru reka tuyongereho tugana muri Sudani. Tubabwire ko hano muri Sudani tubabwire ko abasirikari babiri bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hano muri Sudani bw'umuryango w'abibumbye baturuka muri Ethiopia kuwa mbere barishwe, abandi barindwi barakomereka nyuma yo kugwa mu gico cy'abantu bitwaje intwaro muri leta ya Jonglei muri Sudani y'Epfo. Umuryango w'abibumbye watangaje ko ibi bitumye umubare w'abasirikari bayo bamaze kwicwa bari mu kazi ku isi hose muri uyu mwaka ugera ari 9. Mu bakomeretse harimo abasirikare 3 b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, abapolisi 2 ba Sudani y'Epfo ndetse n'abakozi 2 bawo baba civile nk'uko umuvugizi Stefan Dujarric yabitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru. Yavuze ko icyo gitero cyagabwe n'abantu bitwaje imbunda bataramenyekana kandi ko bigaragara ko abo basirikare b'umuryango w'abibumbye bari bagambiriwe nkana. Jarric yagize ati mu butumwa tugiye kuba tubasomera bwa Jarric aho aduha amakuru y'uko byari byifashe hano muri Sudani y'Epfo. Yagize ati abo basirikare bari mu irondo risanzwe Loni ikora mu rwego rwo gufasha guhangana n'ibibazo by'umutekano muke bihoraho muri ako gace. Jarric yavuze ko umuryango w'abibumbye wasabye abategetsi bireba gukora iperereza ryimbitse kandi ryihuse kugira ngo abafite uruhare bose muri icyo gitero bagezwe imbere y'ubutabera. Yashimangiye ko ibitero bigabwa ku basirikare ba Loni bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Yongeyeho ko uru rupfu rwatumye umubare w'abasirikare ba Loni bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bamaze kwicwa n'ibitero by'abagambiriwe kuva ku tariki ya 1 Mutarama uyu mwaka ugera ku 9 ku rwego rw'isi. Nubwo ibitero nk'ibi bitajya bibaho akenshi muri Sudani y'Epfo, si ubwa mbere bibaye. Abasirikare ba Loni bakorera cyane cyane mu duce turimo umutekano muke, imirwano hagati y'amatsinda atandukanye y'abaturage, ibikorwa byo gukusanya imitwe yitwaje intwaro y'urubyiruko ndetse n'imirwano ihuza ingabo za leta ubwazo. Mu makuru dukomeza tubaramburira, reka tubabwire ko Monisco umuyobozi wa CAI yakoreye uruzinduko rw'imboneka rimwe ku butaka bw'umwanzi we. Byari bimeze bite? Reka tubabwire ko umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CAI yagiye i Moscow mu ruzinduko rw'imboneka rimwe rw'ibiganiro bitatangajwe nk'uko umufatanyabikorwa wa BBC muri Amerika CBS yabitangaje. Bivugwa ko John
John yageze mu murwa mukuru w'Uburusiya ku wa kabiri mu gitondo. Yaba Washington cyangwa Moscow nta ruhande na rumwe rwigeze rugira icyo ruvuga ku mpamvu y'uru ruzinduko cyangwa uwo yagombaga guhura nawe muri uru ruzinduko. Ni mu gihe ibiganiro imbonankubone hagati y'abayobozi bakuru b'Abanyamerika n'Abarusiya bikunze kuba gake cyane gashoboka ukurikije amakimbirane ari hagati yabo. Abahanga mu gukurikirana ingendo z'indege bemeje ko indege nini ya gisirikare ya Amerika yagiye mu Burusiya ivuye muri Amerika inyuze muri Latvia ku wa kabiri. Yahavuye nyuma ku mugoroba wo ku wa kabiri nk'uko BBC ibitangaza. BBC ivuga ko yagerageje kuvugisha CIA wa White House na Pentagon kugira ngo bagire icyo bavuga kuri uru ruzinduko rw'uyu muyobozi. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje indege ya gisirikare itwara abantu n'imizigo yo mu bwoko bwa C-17 yegera ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Vnukovo i Moscow. Iyi ndege yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Riga saa 11:50 GMT. Ikaba isa niyageze mu murwa mukuru w'Uburusiya hafi saa 1:04 GMT nk'uko bigaragazwa n'amakuru yo kuri rubuga rwa White House. Yagarutse iriga mbere gato ya saa 11 z'umugoroba GMT. Mu makuru tubabwire ko Pakistan nibura abana 14 hano muri Pakistan nabo babashe kuba bahura n'uruva gusenya bahura n'impanuka. Iyi mpanuka nanone yabereye mu bitaro aho tugiye kureba uburyo abana bagera muri 14 b'impinja baguye muri ibi bitaro. Nibura abana 14 b'impinja kuri uyu wa gatatu bapfuye nyuma y'inkongi y'umuriro yadutse mu cyumba cy'ababyeyi cy'ibitaro byo mu murwa mukuru wa Pakistan witwa Islamabad. Umuvugizi yabwiye BBC ko inkongi yaturutse ku gikoresho gitanga ubukonje cyangwa ubushyuhe mu cyumba cyagenewe ababyeyi n'abana mu bitaro bya PIMC, maze ikwirakwira vuba bitewe n'imiyoboro ya oxygen. Uruhinja rumwe rwarokowe mu bana 15 bari mu cyumba icyo gihe nk'uko umuvugizi w'ibitaro yabitangarije BBC. Imiryango yateraniye hanze y'ibitaro, ababyeyi benshi bari mu marira nk'uko umunyamakuru yabitangaje. Umugabo umwe akaba yabwiye BBC dukesha iyi nkuru ko umwana we w'iminsi 3 yapfiriye muri iyi mpanuka. Minisitiri w'Intebe Shehzabaz Sharif yagaragaje agahinda gakomeye kandi ategeka ko iperereza rihita rikorwa hashyizweho komite ishinzwe iperereza igomba gutanga raporo mu masaha 28. Nshuti mudukurikirane munyemerere aya makuru tuyasoreze muri Uganda. Bagonza umuyobozi w'ubunyamabanga bw'akanama gashinzwe kugira inama Yoweri Kaguta Museveni perezida wa Uganda kubijyanye n'ibicuruzwa byoherezwa hanze y'igihugu cya Uganda n'iterambere ry'inganda yatawe muri yombi kuri uru rwego. Ni umutwe utemewe kandi ko bamwe mu barugize bakekwaho ruswa bagiye bafatwa bagafungwa nk'uko twe twabibagejeje mu makuru abanziriza ayangaya. Bagonza yafatiwe iwe mu rugo Entebbe n'abakozi b'inzego z'umutekano ku wa kabiri itariki ya 25 Kanama muri 2026.
nyuma y'amakuru y'ifatwa rye General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda UPDF yemeje ku mugaragaro ko Bagonza ari mu maboko y'inzego z'umutekano, anashyira kuri X ifoto ye yambaye ubusa. Yavuze ko azahanishwa ibiboko ndetse avuga ko azaja ahabwa ibiboko 3,000 buri cyumweru. Mu bindi byatangajwe na Muhoozi Kainerugaba yavuze ko Bagonza azatangira gukubitwa kunda ndetse akoresheje amagambo akomeye, avuga ko naramuka apfuye azize icyo gihano bitazamubabaza. Ibi byabaye nyuma y'uko General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda UPDF kuwa 25 Kanama atangaje ko iki kigo Bagonza yakoragamo ari urwego rutemewe. Anavuga ko abantu barwo bakekwaho ruswa bagiye gutabwa muri yombi. Bagonza kandi ni umwe mu bantu bakomeye muri iki kigo, aho ayobora ubunyamabanga bwayo kandi akaba amaze igihe akorana bya hafi na Rwabwogo uyobora uriya rwego, akaba muramu wa Muhoozi Kainerugaba kuko atunze mushikiwe. Yashinzwe ku bw'icyemezo cya Perezida Yoweri Kaguta Museveni muri 2022 igamije guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga, gushakira Uganda amasoko amashya no guteza imbere Uganda. Uru rwego rukorera mu biro bya Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Rwabwogo umuyobozi w'iki kigo ni umukwe wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ibi bituma ifatwa rya Bagonza rishyira igitutu gikomeye kuri ruriya rwego, mu gihe umwuka mubi hagati ya General Muhoozi Kainerugaba ukomeje gufata indi ntera. General Muhoozi Kainerugaba kandi yihanangirije ibitangazamakuru bya radio na televiziyo ko bizahura n'ingaruka zikomeye biramutse bihaye ijambo abayobozi cyangwa abagize iri tsinda nyuma yo kuvuga ko uru rwego rutemewe. Nshuti mwari mudukurikiye mu makuru twari twabateguriye, ni munyemerere tuyahinire ahangaha tubibutse ingingo z'ingenzi aya makuru yibanzeho. Pakistan nibura abana b'impinja 14 bishwe n'inkongi y'umuriro yadutse mu bitaro. Tubabwire ko umukozi wo mu biro bya Museveni Yoweri Kaguta Museveni yatawe muri yombi. General Muhoozi Kainerugaba amuteguza kuzajya akubitwa ibiboko 3,000 buri cyumweru. Mu yandi makuru twababwiye ko Monisco umuyobozi wa CIA yakoreye uruzinduko rw'imboneka rimwe ku butaka bw'umwanzi we. Mu yandi makuru twabaramburiye twababwiye ko Sudani y'Epfo abasirikare 2 ba Loni bishwe abandi barakomereka. Mu makuru twasorejeho twabwiye ko intumwa zirimo iza AFC 23 na FARDC zageze muri Minembwe, aho zagiye kuba zikora isuzuma ku gahenge kumvikanweho ko guhagarika imirwano hano mu burasirazuba bwa Kongo. Nshuti mudukurikira mu makuru tugenda tubagezaho ari update, ni munyemerere duhinire ahangaha tuze kubagezaho andi makuru araba ari gutambuka ku gicamunsi. Nge ubategura aya makuru nkanabagezaho nitwa Iradukunda Musirimu. Mugire umunsi mwiza urangwa n'akazi kanoze.